Shona pata. Mwa family lukwa diabi umre ikra mitiye. Kamera. Dagon kaya mani nyawo. Ya unim assemble man na midine kra no. Ekwa mfa so didi nyina ne se. Unya amane a ne maboka. Ane maboka sesia. Etimi akabo sika na mdididi. Na me ya mama konya. Wosi wodi jase. Dabio de go an say. Kotokwasi ya de kan ehuru kwasi ani so. Na be din se muru ahimfie. Na esi jase. Patawire. Na nanim. Otwa so. Wutimi twifa so. Menyini. Asanteme. Menyini. Wona ni asanteme mana. Pepiat menyini. Anani gan ha. Bi ko ne sane see ye. Menyini. Atantansem. Dago me so be gidi anya yie. Onte se na jase be obayi ne ho anu no. So anwe yie. Me wura ne kura nya amane kase. Jase me ma support pa. Se menyini. Do ne be chem. Menyini. Dago. So be sa. Me se sampampa nya nyampa. Na jase. Wo se wo mafia meyi ne ho anu. Wo ne ani asem bia ka de adwo so na furu so. Sa no ka. Mama na nya amane amaninya no. Ni wura din bebam. Sa no ka. Se ye yo ma no ho kwan. Menyini so ka. Amma wo no ani jase twifa ne so no. Akonya no ntimi ni o. Dago me se ontimi ni. Jase aja akonya ni di. Menyini. So to say see ye. Ya dago. Media na nanu masem de. No krani nyamianum. Eba ye ka no krani nyame na nanu de tumi ye omo wo asantemamu no. So bi ye so betete omo nima. Abia abrante so anwe ye obeso ka akọwie se. So ase maami ma no ama no. Nye de ne befa emna kwan se de ne bekwa himfia. Ye fre na won so o ma na. Wo ma na mi misa no. Ja se o ma. Na minimisa wodi ase firi menye. Ubekom bekom no sampa se jase hene wotwifa na hene ne so a yenkohwe na nanum kwa asetena se jase antuma wakeka gu na battery achacha mu wanwe kro nya banchinya kro obese atu nyanya mfa oni hu ye dago sentina me kan se ntuma ne ba hu ye se jase nim na sampampa wonu abaji tu se na nanum omatena so be se ba mi no na miensa wo mo atena so dodo asai o kasa man ka dodo asai emprensa ewuade nkoso makase mbi emprensa na yima ye ne ye no sa hifun nyina fa kwa neba ti hifun obi ag ni chinye bae ahinkwa no nja okuratu yesu kan no wudi okura chinye no tine na echi na ekura kutu na ese nkodi chinye kwa echi no okotufa atu no wenyina se na chinye no ko frinche nyantuaka na humanso amo hia tutu afa chinye no enti sejase panwe ye be na tutu afa chinye ya dagon eye pa sejase wanwe ya yaji ya fu no akonya na dia man kra no wo mistake be sa je fini nsem wo no akonya di dagon meti ai sese afidie so ebra ya du so na ya hinu djumadi so yo ma hene ana udibia no waponi kuma bi dia ma me na kwa mgon edi se me kasa na aka chem se nkoso hene nya abotre na me se da bi mi nya abotre no asem ka obenya asem menya amane obenya asem aya amane nya samtima konya so yi na asan ya na du ba bi won ma uja ase bekom abusia bi na yi wo se da o ma no se jase so na se wo mu hina wo abusia mu wo fa ase bi nso konom tramo ana se bonsam tawa bi no ba ke kafo kirewa na de okoko apai wa hina nim ka kirewa se mesrawo wo yira so mesi de nim bra no abre wo ne ko afom wo tia aso nyina na na mo misebo so anya chese moto nambia no bi ebetwa ya ka no kra kirewa chese wo de on pese wa tra futuo media hwa producer en ha wo mre ya dia baba nu ntum obeba na we de ho wan fe na de am ya say credit matikivia wo fe no so ma jano ya dia baba nu ntum wo no na beba fia akwasi sese yo degum number 1 yeah chairman man some for you me da se kwame minim de me nya sure so obi afre na ma wakase omba tanam kam gidie so ma on cancer anti me tre minyini minu ya se mo nkan hyada no because papa ne cancer kwame aden de mi hu ni se ye ma me aka ne de yesu su shefa yemua bia na papa no kra no ono so asem foforo kra bia se de ma me kan nyeta ne tintie papa nansa maka bibi hello mpacho nana muajo mpacho yeja nana mpom design mpacho me hoyo nana kofi poku nie mpacho mami efe ni ya ba
Unim no. Mpachan. Wo transmogrifier yeba. Unim no. Mpachan. Wa mi ato ensa from prensa wa himfi okọ atu from panifo so wugyina musan. Yo nana mpacho. Enya no kore. Wugyina musan wadaruma. De wo me say obi an on fa me nkwa nyifie. Na de wo me say oba me nfie. Na ntimba me nyinu mi ntam. Ama o ka kache ma me so ntime ne mentrem. Ntime ko na ma me frɛ me na me wa kondrum. Ana me ko ye. Asama o kache me say ma me kache me so ntime ne mentrem. Nti ma me kache me say ana one time na one frɛ me na me ne mmera. Na asɛm bi o bia ye nka. O kache me say o ko ye na dwuma nti wontimi entry. Ntampanya mpa me so me ko nkrum me ko ya. Okoto papa mo nyina nim. Ama ye papa oni o papa na me papa na ebuche ni nyina yechi ai. Didi wo mo se obonu nkuro ma no so mbonu nkuro. Ama wo ja ye bem. Ana bucha na se wo mo de o mo ntimi nwu awale ndi awale yenyai. Na me koda na me nyo ho. Ndi bucha ni nyina ta to obom tadi pa. Ntimi yimu dia no. Ana bucha na se o mo transfer se awale ja ye de. Ni nteme ko danyo no bi tama ye ka ta ka samne ya wada ko chara no masin famu ya mera wo ko chara na ni ya ba ewu min suma ya ewu ni ya ye ne adaba akopɛ nti ko chara na ndiman ko adaba chama national song no ko papa ko ka chen se on friend ba na famu ya ye wo manu mu no ka chen me se the Balaco Champagne Pa, a Bejapo Tantano, or so called the amusement combat. The Hanam Bar, the Diana Yafuro, she tell it. The Bamba 20 her. The Kofuma, no Fumu or buy it. Kukuma Kuma Kona, Abred or buy out the tick. And Panyam Shaman Kukono. What a wide Huni Valley. What you could and Tam Kukono. Papa. Me catch you your brome a blue in some come a tree or the broom in no more. The banner didn't come a crew. A crew up friend on an asana, now containing us an friend. As someone catch and say, Umbuchan or someone catch and an say, Mimisim Kunum. I'm say, Nana Bucha say, Dama Su Kunum Loma, a dear in here. Akaba ma a Facebook kwa chene. Opa. Enya sam ketwa. Na nane ka se bia no nane. Oso nane. Ansana na nasa na henene na kontri e kan ya ansana wodan ko nsuo no. Nsuo wo chi no fire no. O fa me nsa. Jake nyame na ka che na ansana wodan. Na na nyi ya sem bia. Oni ni asem bia. Nti de wo mo say ya ka sem ni wie no say odani dwani wie no e ko fie say obegi mu ya no wa ma temu ya wo mani mu o say me de me ka kire no no o say ma wa ma fa mu an ko ahimfia na fa be mami o say e mu an fa be ahimfia na se fa kuma no mami no ofie ni pa te nyen nyi o ba me kwa ahimfia o na na pa te o si mu an fa bra he mami ho na sa ahimfie anya himfie me papa mu fie na ye san se ka asem no ana mo se fa mu an ko aha ana me ko ho am ko frɛ le frɛ papa do on frɛ ne man mra o papa so aba o kwa tutuye le baby o ye adwuma no aha nti o ba ho no me so me ba tutuye le no a me ko fu mu no ana me ka je so obaburu mi nua wo twe a nana ko fi boku e owura ho ana ko owura frɛ no se nana boku papa mutsu asem so mpanifo kan se na kire wo esi fa mu an bra he wadi awari jaye na ba yana bani for say awari jaye de omuntu nim trasi nwa wale nti no goda anyu no ana me ko ade tata no na me se no ye yi o si omusi fa mu an bra fa bra mo he ba bi ye di atan papa mu fie ho wo de koi ana me se me koi no na me ka che se woni ho no o papa no ko ka che o papa zo wa ba te twere
On the Michu. Into the Mano. I thought Mammy, Papa, the son of the man I knew. The Mamma will tell me matter. And the Loco, the Mamma, and Amano. Tonight, why not say? And when I tell, Oma Catcher said, our Leno, wonder one can you be the hour. The Mayo man was the man on the man. And one of Mientibia, and one is a Mienti. Then I come in the air. What is what Daniel was no one on after one. So, neither my one of our die by. Nibusa say, almost from my bra, Owen when you Sam wine, what am I want? But also, when Obani was mentioned from where I am, and my home I am out. Sam wine can't call it with you, when saying. I said, someone or I'm not a medical man. And Mientibia wine on some Mienti, and saying. What a metro, Nambua, or Sherry Nambua. Obi coach you what you Obi coach you what you Obi Bogway. Obi Cassa what you are wine. But then Obianca information you know what be on a month information. But I you think I'm work out the command design. Oh, I just send you. Yes, I'm going Daniel who knew where I am. What could that be when we in Weber and Cardigan company for? I thought you were the guy I said to minimum drinking. One day I will die back to minimum drinking. Or to minimum drinking. Into you could that you when Weber and Cardico. Said that so to minimum drinking, own to minimum drinking, to minimum drinking. Tim Wang Cardico. So when I buy, the minute from your bonnet, and I'll say, to minimum drinking. Now, minimum drinking, let me know what Coffee Bokwe, I said, no, they were that. As if from Webra, what could dog you home? Tim Webber and Cardico Momo, so about the Cassis or Casamunia, Webber and Cardico. I don't know, the woman said, what do you mean? I'm listening to no drinking. Tell me your share, not to minimum drinking. The Gamula comes in the drawer. You're not Japanese way, come and pass our channel. But Cocoa Cano. Aye. Aha. Cocoa, Minam a Jim Atati, and I'm a dog call. That's young one outdoor. Young one outdoor. No one am a door, or by my dog for you. And I'm an old boy. It's a no one I say, when I see media, okay. And I'm a new calling the Muna, in Yata Timidi. And I can't watch them. O'clock I can't watch them, can you? Madonna, oh, if you are, and I can't watch them. And I bought my money. Captain, Minister Diao, and Penyampa, okay, can't watch them, could you just end that other? If you remember, no call a Juma, the Banner Minister, the Buddha 1 million, and I'm a discount over the mouth. The mamma finds her own quantum, but the man, if I don't know, or don't know, you know, and I'm a discount man or any, and I'm a come on, 1 million. And I'm going to try a mother mouth, and I'm a catcher, or more catcher, assassin. When I'm a Jaman, you know what yet. A friend of Minia, and I am a Coco Naba. Coco Tia, Miniska, Omam can be, no medium at your farm, the farmers can be examined or Obama not here. I feel coming the Tico Comi. What's on you? Would you can I tell us I didn't think I had a tablet? Scout 3.5, what the Madia blend, old by a young Conamo, come on, over please can go on. Coffee? Japadio can your bunch of him. The Patadia, or Japadia Cocoa was me, or bunch of him. The Pato, sir, a friend, no media Magiano, my audience, Nunia, I, the track, and Manunia, I am another. What's the meaning? When you won't crowd, dear. Now, so maybe I will check on you. Oh, I leave you, dear. Tell you, Yamima Wafa, let's my family. For people who, maybe. A barn say, on to tribune. Penifosa Wisem, Kodagin home, walk or Dagin home, also won't be one dear. Says about a so sumo. Here, our guy, some of the call their Kajism Sumo. Also, they are tattoo. Okay. Hello. Hello. And fear Dunum also the attackers on to me in Tribune, dear. Didn't I say yet? Wafa, no man can't come into me in Tribune, one shown to me in Tribune. Yakasa could dodge and walk or dodge home without car tempering for set. Won't soon to me one. I am a double woman, won't be now too far for the boy. The buyer,
fi am me aye wo ba buru mi ya wo yom eno ko ba ko pe unji min kan se e dia ade a wa ye no kofi ni da ni pa cha na te unji min kan kofi wo de wo de ne hia wo na pe do kofi ja what in so se na bodia anwa che ene wo hwan se oba trepo no o se wo hwan se be na adi wotwe pa cha so aye se wo hwan ye nwotwe no be na adi wotwe oh wo fa me eno ko ba ko pe o di le me che ono eno ko ba ko pe ade a gbere no eno ko ba ko pe o kan asa nene me ka se me jawo ana juma na kofi de na kan se fa ntu nchen se o pa se onkokwa oba no ne ho de mbato se wo ne ho de ni ne ho de woni ne wo ma ni ni ba enti enu anu wonko Wafa, me se me mpamo, ona osu ntimi nwale na akọ kofi onsu dia tato so ntimi nwale dia de na se oye enfie dunum na ni na trans una trambre adokoko ni chefa nim na wafa tie ya me na me pamo wo dia ana enu yeso nko na osu ntimi nwale na kofi aso encha asem tie o patapa pieto dia honi na ro dia kan ube ye no ensuo nwatwe mpo na wo kasa kasa ye o continue di watch ade fa hen na me de njo de bobo mi dia na me de ni hia eno ko ya ba ko pe ade no se ade no ba ko pe o enti kofi boku wo ma no kofi na obai won sorry nko wo ma no won sorry nko na no me ka se ade no ya kan kofi o ma no onko eye mi lu wa so afa ba ko na me ma fa ba ko je no fa ba ko yi ba ko aso o se nko na ado ye do akodi o se no so o chefa sa wo mbate bitane kana o te no wo te o man bi me je me man bi ana no ba me nje na kana ti gogo kan man bi bitane sa me man kan bi a wona ni je no o te me ne ya ma na ba bitane ka wo te man bi te me yi bi eso me bi enso ne te man bi jo sorry nko yamane nko na no se de ono aka no kofi yamane nko ya de be na ye adwuma yamane nko kofi yamane nko oni oba tamfie dunum wonya ne ho ade awo na no ko di won trans ni ya te bia uzu go taka mato na go di ye nhia fo wiase musiatu nsa fra onzo ama me ba to bia ga efiara ni ba no fra me ka te se chenya mbo ana meba ni ba no fra me no me ka te se chenya mbo ana meba ya to so mprensa ni afra to so mprensa ni afra o kire hia obra me ba to afra ko ene o kire hia obra kofi boku o kire hia obra kofi o kire hia obra nyambo kamera yan hwe odim tambe ba to se bebe ni yan hwe odim kofi bobe ten ano fa no meda mate be hwe odim da so ne kasa all right kofi boku na ati ne nka no eno na odi nsu ba ko nwatwe akogina kofi boku na wai wani ma power no se de o modua yi njina mka se nkofa kozua wu se wodi kan buru nu yo no me moribia ani se wo se di nsu nwatwe odi nsu nwatwe me wire firi kakra wire firi dua no me se ya dani nti me wire firi kakra mo dani dua ntina wire firi ye e mo dua ndi o boy me boy odi nsu se ne boy ma me so me boy ni se odi nsu se ne boy ensu enu na ebenu o so kwa so ben Pentecost. Adane de meni bere papa. Nti woni bere na wuro fi Pentecost. Me ne kwa e wo se. Eno mpacho nyina madwen. Pentecost de ni dua nko. Adane de meni abere papa. Na wuro fi Pentecost. Na bodua. Me boy. So for your friends say. So for your friends say. Yes, so for no. Aye. Mbe da ka. Bodua de wuro fi so fudin. Ye kwa ya no. Eno mpacho nyina madwen mpacho. Me chese. Me se nya botere mpacho. Aha, eno de ntwensa. Eno mpacho. Aha, me wire ni so na de bodua no. Me se enum. Dedi kan. Enum. Dedi kan. Me de ye kuro mu nsuo samankotokuya. Samankotokuya. Etoso mi enu. Ai na subi. Anu so wa hen. E wo ye kuro mu hwa. Etoso mi ensa. Ai. Ena me de ai they say ba oh o de say na mo hobi si bi yure fi mi yure fi o ba ka ni nyina na aso ka ni nyina nsa ato aso ka ni nyina ena me de conference boy confra na de hin bio ena
baako bi so efre ne kuri yentintu na do hin bio en wan ensan num nu nson aha na wati wasi akabako ana mohima ana wan mohima ma babu ko deji mienu jio babu ko te han ma mienu pe eti e hono me no ma babu ko te han mienu ko te han asma to aso me ma mienu so wetimi abonzu baako num didia am babu verse mienu pe ai nitio Peter ngomano itire nkron chichemudu baako o se adoye pi katabone so kasagu microphone ni yente wonka mami adoye pi katabone so okay obi Aminka baako nka ho abonzo num din dia bodua mami ko tanya menu a na fa ma o kan ba ko pe ntia se da ne dio Urafi nso dia kai ma bu da urafi ye Pentecost for mo da pa ni o Pentecost ye no ba ko na atimi kan yo me kai kai sani akọ kai ene Job ena wa Job ai Job itirinso Job itinso ai Nhyira wase di pakai sa wonkwa ye mframa le dua no me kwa afie mu ho no eno kasagu microphone ntu mi se wonkwa ye mframa eno wako buru nu anum no me kwa afie mu ho no me de akwala wanya mfie enkron ena me ne koye me ba na to so wuti Ewiase Mu Nsem waje asantema bo so nsha 104.5 FM me di mafo aso ne agodui buakwa Copas last stop ebeye boyi pa nya asem ketwa bebedua no dibom se gain prensa ne na yirima ba ne jabem e de kodijuma yen kodi ngomo na eba ya to aso simadupe ami o hanyi to enkomo no so ebe ne ko tie kodi ngomo simadupe na yen to aso ami asem ye wia ne sa na ko iboguzo obacha na ya to aso the matter is pregnant bidima fu mwakwa ba yaja simadu yamro aso ye na boye ngomo ye tie yo me da wasene wakwanya wanya de yeah me di ma fu heb Ago, good people of Ghana. Here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin immediately you cough into it and wash your hands with soap under running water. Avoid shaking hands and use sanitizers as often as you can. Signs and symptoms of coronavirus include fever, cough, sneezing, and difficulty in breathing. Should you experience any of these, or for more inquiries, please contact 0558 439 868. That's 0558 439 868. Or call 0509 497 700. That's 0509 497 700. Remember to always wash your hands with soap and running water. This message is brought to you by the Ministry of Health. Marcus, never leave in vain. Never. Marcus, never leave in vain. Yeah, man. Say open information, football. Just say information via open information. Football won't say. Abrabo won't say via. Call Nhyira for no on Facebook. Nhyira 104.5 FM. Twitter at Nhyira 104.5 FM. Instagram at Nhyira 104.5 FM. Epani se upe abrabo mu nsem Ewiase Nsem atia ahwe sports nese wako eye Nhyira omo a page or more fireman media today oja
ba ye wan kasa wan tumi anante ama ye kura ana ye de wotena hwimu ana ye soa ne ye de ba doctor animu a enri 2 weeks sena no wo ye soa wo no wo be kura poma de aba na wo ene wo kura poma so de ba ye no enri 2 weeks ene no wo wan kasa wo be nante unkura poma me bu akunta besa boso me mako miensa ni emlewafo efiri emfinhia 85 ebepim bese 95 no nipa beburu bese wahama mako enum na egya poma egya poma de atofam na womu so da ho sempanyfo a stroke yale aka womu entimi sori a enne nyankopon adom wana medimafo so ene ne doctor adjujanfi eso asori de ebaburu beze apem enti bepiem wo ebu akwa agogo medimafo heba clinic na yale ne yade ka chose stroke yade no eyabusumi mienu pe woni stroke yale ton kwanta mapai obisi mesisi ya meya mesisi na achia se wachia enokra de wanim ho aye tene no amon meto ase tweme ena mentimi nante wanya ka kwanhia wonamu obu wonsem obu ka wakomato yam na wotweme nu pe de chese bibia aye kama amount be piem wo ebu akwa go copas last of all yafo bia udima funu wa me say yale pressure eye na wotwe miensa ekosi bosome woni pressure yale tonkwanta amapai diabetes na wotwe miensa ye fresa diabetes formula onka ho bi yale hepatitis B eye bosome mienu pe chese medical catch obi bia ube piem medimafo na edi 2 months no na ukoye check up je kasa hepatitis B no bidaso wo moja mu sika wutu aye no ye ka bo hu mienu ye de asanso de amount enti be piem ewo ho na make out say HIV and just engrofo ho to wo mu what the drugs what da enko be piem ebu akwa 2 months woni HIV to kwanta amapai kidney yale aboso mienu me pacho ye free kidney fo a won kan bi me say Dr. Tam da so yale bi obebia tam ye dey e da so prostate ye de rubber asho na wotwe mienu ye be yi rubber na ye dey every ho amount me fa number no to jama T4 number ni 0244 77 42 82 0244 77 42 82 0244 77 42 82 0245 61 63 36 0245 61 63 36 Messi be piem wo ebu akwa agogo Copas last stop ho wo yafo bia dimafo de wa gide waka ne segu ne buo pe na wuntimi fa no ema me piem na me catch obi bia say obi frem was a doctor na wutimi sa gonorrhea candidiasis syphilis chlamydia me pacha wo mu siri pema Johnson no sa yare ni nyina ye entetia case eno ye entetia case kete if you be see manya infection what kwada to mean na we medium so as ye de wo atofo no na ye no entetia case eno ye katodite wo katate ye hu dia wo se man hu bibia yale bia de wo be piem wo ebu akwa go copas last of Dr. Tam that say what the time etoso time no enso so inshallah na woni yale ne eton kwanta mapai wo ye be ma me se be ma bia ebo ahomache no ya obema ntimi nsori nyina so no obema no ne wudi nkra akowuom enti bema bia de wodana ebo no na ya sori nate wadi na hwe obema no se obema no wada na bema no eka wo se bema onu ne wude bema onu ne ba ya enka wo kwa onu ne be ko no afedi wodi wasase edi nkra
bɛrima no ne wudi nkra akɔwuom na wompɛ sɛ bɛrima no ne wobɛdi nkra akɔwuom na bɛrima no ɛtwɛn woɔ na wɔne wo kɔdi a ɛbɔ no nan na bɛrima no ada mepaakyɛw ɛbɔ no no mu a sɔre na dware na hyɛ wataadeɛ na sim bra ɛbu akɔ agogo copas lasom wɔyɛfo bia di mafo no a wɔyɛ bɛrima ɛmfie bɛsɛ ɛdunnie wontim ne wo yere hyia da wo bɛrima no ɛwu kodwo mepaakyɛw Dr. Tam da so sɛ ɛdo deɛ ɛyɛ 24 hours wone wo yere bɛda kyɛ sɛ problem bia ɛne ho wena wobi bɛgye bi a ɛfiri bɛ sɛ 6 hours ɛkɔ wɔyɛ sɛ wɔwura bathroom no akɔ akɔdwale bɛrima hwie nsuo gu no ho bɛrima agyina so pinti agyina so de afei na wateɛma frɛ no yere bɛhwɛ wɔ akui a ɛhɔ na ɔteɛ mu agyina so pimi ɛmbɔ ne tinko afei deɛ ɔba no kora so wɔnim sɛ biribi na atɔ ne kuro so wɔ adwaeɛ ɔkɔhwɛ yɛ adeɛ na ɛgyina so pinti ɛhɔ na ɔsan teɛ mu agyina so pimi ɛmbɔ ne tinko ya medimafo heba critic enti bepiem wo ho woyɛ bɛrima no awu woyɛ masturbation atwetwe wo bɛrima ama na kate sɛ pen drive wa bepiem wo abu akɔ agogo woyɛ bɛrima wo bɛrima no esua me pacho bɛrima wo bɛrima esua de yɛde ka cho dada sɛ wo bepiem wo ho a ɛyɛ na maako enum 5 days pe wo bɛrima no ba be hyase ayɛ tenten tetrete kakraka pipiripi bobrobo kokoroko enti bepiem wo abu akɔ agogo yena yema emema etuwa na moko mia bebre ekwaje penis enlargement ya etumi anya adwuma ma wo ama wo nyina hu se ye ka penis enlargement eduru na ewo ho na bebre kura be mabuse o eni ho ye de dada wo mo me patcho na wo mo eba me dimafo heba clinical ne emu se eduru ne ewo ho ne me de ka kire etiefo nyina se ye ka penis enlargement eduru no a enye me na me kwakofaba tete duro ye free me ye na no person me kura me di me na nachi from there 89 79 ni mu nyina na ye eduro a ye kotekesi eduro me pacho eduro no na tete no dia ye no nyina ne se obi ba ya hye na se ne kote ni esua no pese kote ne ye tenten tetreta ne nyina ne se oba ye woba ye nchen a nipa no pese ne kote ne eye kese ye no ye ne nipa no bo wura ewura na ye du wura mu ho a edua bi si wura mu ho me pacho edua no ni su ne ban te se bema wo bema pepepepepe wonyankopɔ bo dua maako edumie no ni nyina te se bema pepepe enti na tetene se wo bi kwate so na ye to de pia ye se hwade kwate kese se babadua edie ba ni babadua ke se babadua te se bema pepepe me pacho nipa no ye ma no wuro ne ho na wode ne bema na ahwe dua na bana Giana bana essential ni mu enti wo wie na okofia Giana bana sensor wa eye kese no onu so wofia na wonu so bema na eye dey eye kese enti onu wofia hu se die wonya ne bema na kese ne eye na waba be ka kire ye kwa ne yakwa kotwa Giana bana wode ne bema na bu mu na eye atofam ye twato fam wie aka wonya kotekese aye dey awie enu na enewu ba ye ntimi ne wo monwura mu ho ebi eye kese ene kora se nipa numpe kompo ne ba medimafo se ye pe kotekese ya humfa baako enkomra no na teacher satam ye de ekọ enti ye wurawuram ya nantinantimu ya defedefemu akoso enye nyina aba begu Ghana memu ase bebre ane de ba Ghana memu aso no ye nya baabi amfa magu se asantemem efse Ghana hade ye nipa bia pie firi asantemem ye de be pie asantemem so ye nya baabi amfa gogu se ebu akwa agogo Copas last stop. Yes, sorry. When you get to Cassia during you aquapogu, Bema be a better than the quarter Yakasia, 10 tetraka prepino, and 5 days. Penimo 196 ababa GBA issue. Amanaya Juma and Fred doctor say me was 70 years. Me you should be a bay Debbie who put 96 dear Freme. Dr. Tano say, quite the Cassia drew and not Marco and Num Saka will quite the Cassia. Me phone number to Jama. You at 0244 0244
77 42 82 0244 77 42 82 0244 77 42 82 0245 61 63 36 0245 61 63 36 yechi akwa wo ebu akwa agogo me pacho bi opeso ba clinic ho bia no da biara da ye friend eda nyakopon de yenkwa che ya Dr. Tam da so yetenase entu pesa wo ba afa ka besi ebu akwa police station we see police station wa twa akwa nmu wo twa akwa nmu station na o kakraka ka chere driver say me ko Copas last stop. Copas last stop. We do Copas last stop. Bisa me dima for herba clinic ya. Akura kiti prabede. Ebe chero me dima for herba clinic. Me that's na yebe to aso. Yefene ya kadom. Nesa for grai. Mna na wa makomo ba fia. Ne man ko aso onya announcement e ba cho de oye eni. Me ya kadom. Anora na jonu. Ba ya 8. Papa ya boa. Wanti apo. Oyare na me ko chieno me ko chieno asora aba na mi yi kwantano abijan kwaltia kwantano na me ko gina ho ma hu ka bi na saka no aba atwoma babu na me furka no akoshi papa traffic kwantano mashalaki no ho no to me yi sekama no ka wura no na mesafo fese ato ka no ho no to mesra pa sa dorba no oyero ho afa sa safo no ablame aya suku safo na midibie suku dem no nte mesra no pa se ofa blame midisa kesi no akoprete sa na bama kwan so se member afia akopotma afia fo na baka sa asam no amame santina media asam no ba afia me potma terjingura fo na nyina ebia no afa ya ebi ho na sa asafo no ho ofa mame me ya watchman akorum perme suku borsan no dia ya borsan no me no ayo watchman panta fato ho no ni ba profana sana ba fano safo no ado so pa mesra pa sa to zungura no fa yo o mesra no pa fa mame anya so wie ya o wie me no yere fi na to me si 8 san 8 tam no sana me tata sam no me sa no 8 na me ko papa ya bo ha ba adwuma wura no me nimu fie me nim mateta fie na mbetima akọ mateta ho akoka sam na kira no ke ki damatan ki dodo ni nyina ayira bebrebe ni nyina ayira te talate ki dem ni nyina ki wo ni nyina awo ka no ho nte dorba ne yero ho pa fama ka ne dia minti min kira se ka no se o lamba ni se o kala ni me ai te dia me fraka minti min kira no sa ya kadam ba frama ya kadam akurum perme suku de aya borsan no me da watchman me ya watchman ni panta fato ho no papa to afeke me shele ki ho no pak no anana me da watchman oh minim se ya kadam ya dase wasu Ewiase Mu Nsem Ewensha 104.5 FM breakum number 1 Mansa before kosi bo for me tio. Kwame. After coffee poku watchim. What's your channel over her? The matter is pregnant. You see, me dey me cry dey wawo. Wawo mama onyimbio. 7 year wie. Ati, we busy what the tree Huni Valley. Tree Huni Valley pa no kan. On Kwame. On said etrobia ya na ma me ma no no. Omo de sebi o menka so mu nyina. Ebinom sebi o twi sere me ni sen honma ye bi se ba akobua no ne bo nyina tepe be ma no e ba be fa wo no fine e fa se de menka so be fa no aye no kokko awie no onwie mudi ka kwaje ba ko ma ye no awie ma sa kwaje foforo
moye no wie eno wo ba no wafa odi eno ama wo una wo tidi won jiska ni bi o se ntisa na so ba no beka cho ntisa se kofi bokuba o ti ase o ma ba ko wonu so afa ba ko adana still waja wa wo so ansan ko cha ni die nim san fa ma pio so ni nyina so no na ye o se ntisa cho oba bitrim enje nye berebre sa ade mienu susu wa ma bi won san fa ne die no san chem mienu ensan ma half nye dey ye ni berebre ni ne maniema bi ye de kwan fa wode ye de kwan sabi ebi anyo nko ane ne yire o nko awon che on tseja pade nyina mfama wana wotu ko ye no wotu ko to so wo yire bi wai wonu ye bi wonu so akwa akoto bi asase foro no kra de tuaka waye eno de amaw woti sudi on jiska ni bi 2% de bi o para kwa mi si won san fanyo ntime de me sa ya ma me na case na wo ka no me mum dia me ni ade chibia because my yaya japade no mienu kokofu mienu wafa baako misuma fa baako edi entina jareja awarija yakwa akoba wo san peme de ndi account kwa me me de ma me case ni de me hunu na ni so ntiko bokum omra omra ma de so ba nyanda gu no na ehwem yi because SSC bi ya be ma me pese se chinchira why oba ntigana bibia yesi kama asem bibia na chese ye pese ebugu mema so enso e kofi bokum ka me hu enfom so awaye because waye fonu bia ma ano no so aye bi afa owo no didi so usu diudi so wasa yi ni chopon class ade ma onye o debut kwa medase yo si ni wan sansi a oni hu ndo yo abrewe nkruma tema no nkonko ho ya betu aso kofi buku so bana nsem no abetrim wuti Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM midi dia jawu zuma poko ntonchi abo ehia kuma na wakasi bretuba kwa megong pacho patu no ehu ye pa dagon databruwa mepie na mo ka asa meko menkoi ohunta hunu okukuseku ehuna bobrim ohinta bi akire afei na meba oso yere wontomam tenaye enketwa ni nyina nkadem twen na de amede bande ehu dagon databruwa mepie na mo ka asa meko menkoi ohunta hunu okukuseku ehuna bobrim ohinta bi akire afei na meba oso yere wontomam tenaye enketwa ni nyina nkadem twen na de amede bande ehu dagon databruwa mepie na mo ka asa meko menkoi ohunta hunu okukuseku ehuna bobrim ohinta bi akire afei na meba oso yere wontomam tenaye enketwa ni nyina nkadem twen na de amede bande ehu dagon databruwa mepie na mo ka asa meko menkoi ohunta hunu okukuseku ehuna bobrim ohinta bi akire afei na meba oso yere wontomam tenaye enketwa ni nyina nkadem twen na de amede bande ehu Hambanini yofuna umsebenzi madoda What a word huni valley Hambanini yofuna umsebenzi madoda What a word huni valley What a word huni valley Ami atizai Dampa chow ayo udin bidin de adwo nyamsem nyamsem atimu yie pa atimi ihwe dukufu ya nyasem ketwa ugo asode ban asore de wanyan kwanta inma so ni enoi nedi na menim kakara ye sodi akọ amyan kwanta nanso nim din no wate de mpani nsam da asori akọ nim din nanso ko bidie masondi yana ya mpaibo ana mu mpaibo nti as mpaibo ni din mpaibo ai Bible needing. No, say, sorry, Mocom Bible. Bible needing. So for the met me a wounding. Ah, no more so for the assassin would I saw the fancy.
na kwa me gonga sorry ana oko yache nko mu nche be busumi zeni be busumi baako we na mkwasori sede wako chodi wo na sede di ko nya ntroy tu bi asinyina fi na kwasori wi asinyina ba nya fi na kwasori na tv eden esunsum sorry my empire bond esunsum sorry sakakra ni anto aso sakakra na sunsumi esani odem ha wo se afro sai adwoanyamsem abosumi ni afi na okọ asore na wura fi nyankopon ukrom ne hen achom fri nyale nyale mansu nyale oh okay papa ti ase acha o ma men so ma me na afri wo ye adwuma bɛn achom yekuya wa ware acha amasa no produce yo 4 amasa na mema sai Emami ensa be ma baako omunyina ati ase acha da ase be ma no ye ho de so da bi mo twempena de mo din ya no so tia aba obrajuma de so be ha mama ife ndeza ni nyina ye ana ya choro mo so wo ni be ifo yi da ase ana ya choro gu mo so wo ni be ifo ya den ene said that me father me ma de me koma me father to ade me koma me father no na me papa yi mi hokọ Kenya ase na metu to ade me ko oye na me se wade toma obusa am se toma bonam se so na toma de akram de yede na mo mfie be se yelefi enti wade owura de ho da wo hye hwa me de minim de oye na me se so wa chu na me ko me se da wa pie pre ko pe na nsunsum atọ me so eso wale toma na kire ne kwa no na je se wale toma nkire wale hwe ne kwa ne oye ese no wale hwe kwa no na da wade begu masene na fede me koda ya na najo no toma ne ni masene ibusa na wasina ayira menye ndeda se aye no wo no de agu miyem akọ asore nsa enko papa no so da ba sa amerika won fime da me call so crowd was asemi ma bobo so yi no atwem so sekan me ma me nso anko bebo am nso ma me na fidim me wo fa nso ma ja ya ma be ma kwa me tie no ba sa
no one kura upra no so akwaka bia o mo se da se be mani nim no de me fa ba bia mo mpene no na ja me se da ha metete me na bla bi kira me se ja ma da woro ma mo nso mo boa me se nem de ba da mo na ja mo hu mo bo ama sa tunu ade no afire me so ma me nya kunu be ofa akora na ni jo ho a me ka sa asem na je so wa dai wa san ja na ja na enumre me se me de ba da mo na ja mo hu mo bo ama sa ade na afire me so na me de aba boni bi ani na me se moy da boko asemo isi no di mfie sai 11 wan ka so di mfie sai sei Edi mfie 25 Fisina odu baako and odo mam na me odu baako no ko fa to ma be chewo da se na minim sa wodi pie wo ye den da se ko fa to ma ni pie wo de ye den wodi hwe so de se no je ona wo hwe asa da me so na minim sa na me hwe no enti me hwe no na ode egu ma senim me ba nya botre nso wakasa esi busa akosa no ya no yo bowura dem usimi wura hobi bowura dem bowura dem na bo sen ewia be se ewia tam de na mi hunu enso na ya ewia ko fa to mo ni freedom ode kire soro ode kire soro se mo kan wote da bi ode kire soro chei be si ma be sen oye best sima oye say an wo jaye na me so da me nim na me hwere se na me swa enti me obepie so obeto me yam so sheme na je se atome so atome kase me dwane kura anka ne obekuru mu ahwe ho ama bia nko beku ne atome so me yam hu hwia na nyeye na je se ode hwere so no ode bo me am koda ya na emo me aye ne se agu me yam da aye no wo agu me yam no ode kire so na owie no de begu wasene da ese mpani foto ma de sa me na wu ya koda wu etimi bo kama obukam what the foul nas ne rem was that say what the foul nas ne rem ewura beto wasene se obukam what the first obukam enti me koda na mo me nani masene biem unya ne mo aha me busa no was na ayira me nyende enti so what the farmer na mo da over sablet han la oye no me koda na mo me be ma no kura me ne wo hu aba na so de ne ho me wona me da na ade na asimi kwan na be hye ma na ma no kwan oye den se bi oye na wen se wona wo da me se ade na egu wa sene ana be hye ma na me ba na yirai didimu na de fi ni njan we se didimu na de fi oba ne ma me njan me de firi ho na ko ware embe na onyan ware yan se me ne sisi ofio sanada na me hu no na wonu didi o daim o mo dwani di be fa ku atu bu ku atu na mo yeden yakwa se yakwa o mo se me hu me wo fam so wo na ye se o ma bo o ma twa hia se de ti hia na wo fa no ti ase me hu no wo sunsu me hu no ho bi enti ahia no na me so wo fa na ka ache ne se saade na ode ma me no me ka na no kwa de ye na hikura na eha me ti me wo fa ne ka sa na me so ana so be kan saade nyam na mo de mu nipa no ye de mo ma me kwa me de saade ne ma no mama me kwa ka me ti mi fa saade wi e ma no ti da me ko ka me wo fe na ne bu afu me kunu so aye bia da anye wo no a wo ka ma okunu so ansa yo e begu was na wo mfie du baako e fin du baako be sam ne be se me hunu ma hodo afa mu a na se na akoware na be se hu ti odigu was ne o sori ya na ahene enwo ayira I feel one when you be wo da na me America no onu bi wo ho ne afle no sisi ento ade ma am sa se maye na kora ahu ti wono wo tumi chen enti na me fa se wo nua no sisi no wode me edi nanum sei na me ko wo nua no wa se kuku si ne kwan no sa ti wo ara bro nua no hu se
onua me so ani nyenti no de ho akogya na chese me wode saade na ma me wo me say bosom no wopo no na abọ no nso abenche to me ma no no wobo me to wobo no mo kra me fada no say na be yasi o me fada no ba ya no ko bosom no ko ho no na bosom no ka che me fada no say ba che me na emu nya me na wo pe me ka me na no wo pe me ankuku me hwa enti obenje papa tem no nka oyi saade nam papa no da wan fi saatam kura no bi kura chensen ko mfa mra hantem ne se da otena ho saade no menyini afede ya mikase de metwe saa makoma ti e makoma ware asa na me wale ya se be ma no ha me e makoma ware na se ne be ma ne ko di ehia de nesi wose na oso ne be ma ne ko di ehia de nesi na makwa na be se ma name se abese ma se na e de hu se wo me hunu da me hunu hu se wo me hunu se ni hunu sei se wode me kunu kra wode ne se simis me ham se ya ne home me se ni payam de home da we de me hunu se nka me nka wodi wani hu se ade ne wo woni asa esunsun na me hunu so so ku din sese hu se home ni pa so de ya oyem bibia nkon bia home handa we de me hunu ka me nka we de na hu se wo na mbese mi se bia wanu se because wanu da na be se da make na be se manem na mje se we de hu se wo se wanu da me hunu se ade no se mi ame me wa me hunu ndo wo hunu to wanu da me na me te ya ade ne hu di a kire wo na be say wo na be se wo da na be se wo de fatu nchen ade ne hu di a chomu se wo ni ati me be me se me didi se ya na we me ni dane betuma yare bi na tete wo sa wo na o ka de ne hu di a chomu se wo ni o hyemase o hyem yem se me ko me kara no kwa de dia me hu etimi su pie ko me hu nso apia woko nsa na adwo na me ya abo aban chireben tato mane yegini senka menka tia me kara na mpade no ani ne chireben on sato ahwene na yegini waka ukrunda oso waka me kurunda de bi enti firi wakwa ma menti kura ne na sa ya kase so ne na wo da se so ne na wo se na me ka se ha me so ni na wo dia na so timi no da se da dando otimi no da na de no ha me pa ka me o si ni kwan se ni ko sia na abesi ni kwan se ha me na de o de timi no wo ye na me ntia sei se sa da ka me nka sa na me de o si ni kwan de ni ko asenka wo wo bema na unze wo so ande me na wo me hu waka chense wo maka che ne pe na asembe na o ka kire wo ena o ka che me se ne obefa me na saa de no wo ndo se wani me wo fa mo no so hu adwene hu wada na joma de na pie mu se woni da ho ebi de ta esa bi ko for ba bi an ko ne ko da na jo ba na so mpini kri no se bema sentia me se mpre wunim hwade ya boy da ho said I made the one fat to me now, come on. And to me, who not was said, one fat to me, not said near. And to me, who said, to me, and come on, is saying, Madame, 7 in the Dahua, and I'm a caran. Cockanya, see who, or so be yam a cra, said Diamante. Pay pursue, I want it. Just a beer, walk quiet, walk one about my Yamsem. Da. Nse wo bayfo se na me kan no we bayfo asa da ntina me nyamsam we bayfo ada ampa mpa so bia be hye no munaka nse ne ye kan hye na no we bayfo onda a wutu anajo onda ntina wa na wutu ko sakra no ko me hu se wa na wutu ko nye obi na de ko wo se me ana mtu ko da wa na wutu ha me obi ho ya mo na transia
nipa ne be yin man be fa not ne ko wo de wa utimi tu ko Debbie mintimi ntunko sasa ata wo de ma no wanwuye no me so ano be fa me ko enen so wawu no so stay me kara de kwa ekotam bia anti so de na chiri so agya ho o de agya hwan sem efie ho na me ko no kanya ase ho na me chiri Matias ye me se hunko na ukọ ana da so fa ko so wende wawu na me kara no ko no tese na wo kra nko so wo kra na ko se wende wawu ya bo atina se baby awi ni panam se edi anomu de ma ne anenam da so mo kampo mo bodwa omo no nam na hu omo kura no ma de tibia mu bia ne me kan ko mo kum nipa mo hu da kambe no mfaso mo kum nipa no ni sai we ko abaso mfaso kum nipa ai omo mutimi dane nei ayi ben odwan anase abere chire nipa bi ben na o makuna mo hu nipa bi ben o nipa bi ben me o makuna me ai odi nsem si odi obeye be sori akọ me ka janan se wanka odi obeye be sori akọ ye de ebo maso yi eso gawu ye mfa ni bone se me hunu na da meka bibia yes ye hyew ni mo so wanka ni ma hodo ade ayo a bayi ntinka okum ene se kire ben se nanka se me sere wa da meka wo ba view sa meka se kumuni di omukuna me hunu nipa na me hu nipa nanim so odi biako osimi di biako pe there bi ba bi nkoda de bia wi bi denti na ompe sa na jo de na jo ne de sada me kwa se me ye ma korant no omoya na je se ye kosi mama mo odi an ni bi na me se eno hu se na mo da soso hu me hunu no wadi bi wo ha mo fu akoni mfie san da se ibusa ko se bia da se akoni mfie san osi ma ko mfie sai mbusa ko se no busa mko san so ya mbusa ko se bia no busa so ya no min kama no ntum mo kama no ntum me kame nyewo akoni mfie san baye no why ni mfie san medi mfie 25 baye no ni jamo bani atu aso say ya malaria fever wadura ni nyadua heba Mr. Fre 0270417669. Accidents do happen. It could be a motor accident, a sudden heart attack, or even a stroke, or any other health emergency. The first steps you take are very critical. Should you be involved in or witness an accident, call 112 for the fastest ambulance response. With over 300 well-equipped ambulances all over Ghana, you are assured of the fastest response to your emergency call. Call 112 during critical health emergencies and save your life and that of your family and loved ones. 112, help will come. 112, we are safe. Avoid prank calls as they can lead to loss of life of persons in actual need of help. Be a responsible citizen. Ano kwamo mianka na nyadua heba Mr. Ayado papa sadia na atridi yade mecha malaria fever asia dokro menom na minnim se Pakumasido and Pakumasida. Nhyira 104.5 FM. One number one account radio station. And a Royal Care Clinic. I can Royal Care Clinic. I go for Pakum capsule. A meme grab a swimming cancer. A breast to say, no, I say. There was sitting in I did you. Yes, so Yan is over for phone. No more with your videos, Mabako, Asaniako 0548 356220 0548 356220. No, dear dance here. A pen of a book.
enyum to anase wo de be anase wo de be arensem afa pakum capsule so wo ye we nyina wi a achede ne doso achede ne bi flash screen TV tabletop fridge fan iron kettle blender mobile phones multi TV digibox and in the dish ankasa kan ho na wo modern aye we nyina wi a chede ya wo bebre net bo they saw you answer wo modern send video akọ 0548 356220 and more rain fi says ma ba ko pe pakum capsules mempo na minie when you are mentally say, Paku, dia wa ya mama dia. So me book as said. Apa ma bra wa ka sisa me nyama be pray o ma wa. Na me to be kuru no nya ho de papa. So nya paku. Be china na so. Ni boy ki mama ko settle. To be a ko pe paku ni. Won to no pa mani. Paku, me madru no. Paku, me madru no. E pochuma, o paso vive. Na hodo bon say yes. Mema duru no. Tro bi anywhere at the paku. Mema duru paku. Or your best. Tro bi ani na chibiu. We dey fe osun achi abo bi ani ho. Paku. Or your best. Sa paku we no. Wo ba bia utimi ne wo yire da. Utimi ye bibia ma wani ji. Ba ma wo de wa ya mele no. Ya paku. Bama out the office, who cock a tattoo no in now. Here, Paku, who named the Pakua, a yellow sword at Twitter, who be out Twitter, Paku, and you for sale. Mosomfo Nuhu Adams ni obetimi afreme samba me di dwumedia ya to din Africa Sporting Gazette ebro Nhyira 104.5 basketball football netball athletics ene ni aka bia awo Africa ha no ebetimi atena edwom na metimi ede abramu ewo Nhyira 104.5 efri duada ekrosi fiada 12:30 to 12:40 obetimi afa dwumedia no live ewo Facebook Nhyira 104.5 FM, Twitter at Nhyira 104.5 FM, Instagram at Nhyira 104.5 FM, and on YouTube so bet me actually live Nhyira TV. It is subscribe na come honi ndi dwumedi. Ebusuafo Nhyira passport here on Nhyira 104.5 FM so your family Moses and Tribunefo obetuma family PJ Mose. Monday to Friday 9:30 a.m. to 12 noon. Saturday from 9 a.m. to 12 noon. Yatenase Ewiase Mu Nsem. Ye hinte enuanom ene de ba. Anya me nko na me de ba. The effervescent ayala wa ha. The Nicholas Aneke kan. Nwa kakra because okasa nse fan. Enka me express obohu bom. Na ono no I am more in-depth analysis than say fan bi beka say oh me hu say top players bi tia say the most experienced heavy Clemente so ha Bijidi so bia hwe Chelsea last season and I can repeatedly time with that number ha say Chelsea basically problem was the defense. The other time I make about goals almost share about as many as best 60 goals considering close to about 50. We have goal difference just a little over 15. And Nuhu Adams, African football expert. Over the weekend, Anna South Africa leg no to me ban we also COVID-19 breaks nearby and more breaking leg no for close to 3 months. And almost a resume no na Kaizer Chiefs LED Mamelodi Sundowns 15 points. And in 379 days and Kaizer Chiefs are that's as leaders of South Africa League no. Eba man no dia. Ah
Gabi Turam, the foreigner. Well, okay, Nhyira 104.5 FM eso enie. Ebra so ye rem kakra na fe ya konklofama so. Efisem so Chanso and Richardo and to Ekramu. Health about management and so it me etna say na omuchia ayakata bomo so omo manager na say agent ono na epe abrante fe say Kofi Koji na cheso no so wuramu and so obo ayakata ekobase opa ko Ewiase Mu Nsem de enkansuo da ene de akansuo kuma bi ene se de beti acheche nsem no yi a ene woni yan hwimbom e wo Nhyira passports on Nhyira 104.5 FM me for the best in sports Nhyira. Somebody say I receive it. Sika viva.
enti obegye papa 10 million nka oyi saa de nam papa no da wan fi saa tam kura no bi kura kire nsen ko mfa mra hantem ne se da otena ho saa de no menyini afa de ya mikase de metwem saa ha makoma ti e makoma ware sana me wale ya se be ma no ha me e makoma ware na se ne be ma ne ko di ehia de nesi wose na oso ne be ma ne ko di ehia de nesi na makwa na be se ma name se abese ma se na e de hu se wo me hunu da me hunu hu se wo me hunu se ni hunu sei se wode me kunu kra wode ne se simis me ham se ya ne home me se ni payam de home da we de me hunu se nka me nka wodi wani hu se ade ne wo woni asa yesunsun na me hunu asa so ku din se hu se home ni panso de ya oyem bibia nkon bia home da we de me hunu nka me nka we de na hu se wo na mbese mi se bia wanu se because wanu da na be se da make na be se my name na me se we de hu se wo se wanu da me hunu se ade no se me ame me wa me hunu ndo wo hunu to wanu da me na me te ya ade ne hu di a kire wo na be se wo na be se wo da na be se wo de fatu nchen ade ne hu di a kire mu se wo woni ati me we me se me didi se ya na we me bituma ni dane bituma ya ribi na atete wo sa wo na o ka de ne hu di a kire mu se wo woni e o hyemase o hyemyem se me Oya bua ene ka poma yamu no mi pa le beba mo so. Yangopo nhira mo djuma pa mo ye no. Mo bua Ghana man. Na nipa bi a omu ehu de mo ye no. No mo gata etia mo. Yangopo nhira mo. Nhira mo so so mo twen ni akotwa ho ba Ewiase Mu Nsem so nhira 104.5 FM, YouTube Nhyira TV, Facebook Nhyira 104.5 FM. Miri dia jawu sima po kontonchi obu here kumana na wakasi brejuba gong jatani ni enia ATM Semon Trent ready akwa. Mami so ebeifo na emane toma pajako so bompa egu so ya paye nso na ode to na sene efiri ho wo tata no tireben oni ni kosia isibe ma no kwan tete na ewe no hu de omfamfa ise Ewiase Mu Nsem ebetimi ayi afiri no so na obusa ne kosa no nso obusa kosa nse no yi ano ye kwa kwasi bodua ho ne give us scientific according komo simadu ya ba ya toa nkomo so enche tifo gensi jamfi be yi no tuofia na be se yade na hambio bi kwa na yade bia na ma do sui de kaka hu bi na dwene kwa na transmogrify behe se ampa se eye baye na yare kan akwasi bodua mo akwa Ejesu mejesu kwasi bodua Ejesu gena ko busa se hwan busa bi nso busa kosa nse no ye no simadu yenti o keep saso ene dui beda wase ebusuafo mu nyina mo adwo ema mo akwaba edemo eba adwumade soronko so ye ne mo tie nka na nwume eye give kamena no opemi anko ku me hwa enti obegye papa 10 million nka oyi saa de nam papa no da wan fi saa tam kura no bi kura kire nsen ko mfa mra hantem ne se da otena ho saa de no menyini afa de ya mikase de metwem saa makoma ti e makoma ware sana me wale ya se be ma no ha me e makoma ware na oso ne be ma ne ko di ehia de nesi wose na oso ne be ma ne ko di ehia de nesi na makwa na be se ma name se abese ma se na e de hu se wo me hunu da me hunu hu se wo me hunu se wodi ni hunu sei se wode me kunu kra wode ne se simis me ham se ya ne home me se ni payam de home da we de me hunu se nka me nka wodi wani hu se ade ne wo woni asa yesunsun na me hunu na so ku din se hu se home ni panso de ya oyem bibia nkon bia home da we de me hunu nka me nka we de na hu se wo na mbese mi se bia wanu se because wanu da na be se da make na be se my name na me se we de hu se wo se wanu da me hunu se ade no se me ame me wa me hunu ndo wo hunu to wanu da me na me te ya ade ne hu di a kire wo na be se wo na be se wo da na be se wo de fatu nchen
adani hu di acho mu se wo woni anti me we me se me didi se ya na we me ni dane betime yare bi na tete wo sa wo na o ka dani hu di acho mu se wo woni wo hyemase wo hyemyem se me kra no kwa de dia me hu etimi su pie ko me hu nso pie a woko msa na adwo na me e ya bo ben chere ben Tato mane yegini senka menka. Tia me kra na mpade no. Ani ne chireben. On sato ahwene na yegini. Waka ukrunda. Oso waka me krunda. There be enti free wa kwa ma menti kura ne na sa ya kese. So na so ni na wo. Da se. So ni na wo. Se na me ka se ha me. So ni na wo dia na enzo odimi no da. Sir, dando otumi no dana de no e ha me pa ka me o si ni kwan sir ni ko sia na abesi ni kwan sir e ha me na de o de tumi no wo ye e na me ntia sei sir da ka me nka sa na me de o si ni kwan de ni kwa senka o wo be ma na hu se wo so ande me na wo me hu waka chen se wo maka che ne pe na asembe no ka kire wo ena o ka che me se ne obefa me na sa de no wo ndo se wani me wo fa mo no so hu adwene hu wada na joma de na pie mu so woni da hoyi ebi de ta esa bi ko for ba bi an ko ne ko da na jo ba na so mpini kri no se be ma sentia me sempre wunim hwade ya boy da ho se da me de no amfa tumi na anka hu enti me hunu na wa se be wa amfa tumi no se ne ensu me hunu se kra ne amfa tumi anka hu ni sai ma da no se me ne da ho na me kra no ko kanya asi hu to so be nya me kra se de mente be pusu a wonte je se bi a wa ko ho na ba ma nyamsem da nse wo beifo se na me kan no wo beifo asa da ntina me nyamsem wo beifo da ampa mpa so bi be hye no munaka nse ne ye kan hye na no wo beifo da a wutu anadwo da ntina wa na wutu ko sakra no ko me hu se wa na wutu ko nye obi na de wo ko wo se mi ana mtu ko da wa na wutu ha me obi o ha ye mo na transe a nipa ne be yin man be fa no de ne ko wo de wa utimi tu ko da bi mintimi ntunko sa ta wo de ma me no wanwu ye no me so ano be fa me ko enen so wa wu no so stay me kra de kwa ekotam bia anti so de na chiri so aja ho o de aja wan sem efie ho na me ka no kanya ase ho na me chiri Matias ye ne se hunko na ukọ ana da so fa ukọ so wu wando wa wu na me kra no ko no tese na ukra nko so ukra na ko se wando wa wu wande wa wu ya bo atina se baby awi ni panam se edi anomu de ma ye ne anenam da so mu kampo obodwa amu no nam na hu amu kura no ma tibia mu bia ne me ka no ko mo kum nipa mu hu da kambe no mfa so mu kum nipa no ni sai we ko aba so mfa so kum nipa ai mutimi dane nei ayi ben odwan anase abere chire nipa bi ben na o makuna mu ohu nipa bi ben o nipa bi ben me makuna me ai wodi nsem si wodi obaye be sori akọ me ka janan se wanka wodi obaye be sori akọ yedi e boy maso yi eso gawu ye mfa ni bone se me hunu na da meka bibia yesa ye hyew ne mo so wanka ne ma hodo ade ayo a bayi ne ntinka okum ene se kire be se nanka se me sere wa da meka wo ba view sa meka se ba kana sunsun yesa ne odem ha wo se mi hokọ afkanya ase na metu to ade meko oye na mesewa de toma
obusa am say toma bonam say so na toma de akram de yede na mo mfie be say yelefi enti owura de ho da wo hye hwa me de minim de o ye am say so wa chu na me komese da wa pie pira ko pe na nsunsum ato me so eso le toma na kire ne kwa no na je say wode toma nkire wode hwe ne kwa ne oye ese no wode hwe kwa no na da wode begu masene na fede me koda ye na najo no toma ni masene ibusa na wasina ayira menye ndeda se aye no wo no de agu miyem akọ asore nsa enko ba pan so da ba sa amerika onfime da me ko no so kra do se asemi ma bobo so yi no atwem so se kan me ma me nso anko bebo am nso ma me na fidim me wo fa am nso ma ya ma be ma kwa me ne tie no basa no one kura upira no nso akwaka bia o mo se da se be mani nim no de me fa ba bia o mo mpene no na ja me se da ha metete me na bla bi kira me se ja ma da woro ma mo nso mo boa me se nem de ba da mo na ja mo hu mo bo ama sa tu ade na afiri me so ma me nya kunu be ma ofa akora na ni jo ho a me ka sa asem na che so waye dai wa san ja na ja na nyumre me se me de ba da mo na ja ma hu mo bo ama sa ade na afiri me so na me de aba woni bia ni na me se moy da boko asem esi no di mfie sai 11 wan ka so di mfie sai I didn't fear 25. Fisina wodu baako. And the mam na wodu baako. No ko fa to ma be che wo. Da. Se na minim sa. Wodi pie wo ye den. Da se. O ko fa to ma ni pie wo de ye den. Wodi hwe so de se. No je ona wo hwe. Sa da me so na minim sa na me hwe no. Enti me hwe no na ode egu masenim me ba nyabotre unso wakasa esi tibusa akosa no ya no yo bowura dem wusi mi wura hobi obowura dem obowura dem na bosan ewia be se ewia tam de na mi nhunu enso na ya wia ko fatom no free dem ode kire soro se mo kan wote da bi ode kire soro chai besi ma besan oye bes sima oye se no se ya no jaye na me so da me nim na me hwere se na me swa enti me obepie so obeto me yam so sheme na je se atome kase me dwane kura kan ne obekuru mu ahwe ho ama bia nko beku na atome so me yam hu hwia na nyeye na je se ode hwere so no ode bo me am koda ya na mo mi aye ne se agu mi yam da aye no wo agu mi yam no ode kire so na owie no de begu wasene da yeah boy say baby anyoy aja usi da gong kajagum na tita danko my ears are open to listen to your headphone teacher adanko me da se so akronkri waso na uti Ewiase Mu Nsem awon Nhyira 104.5 FM mi kajagum dia na eto enkomo iso eno mi samu akaba enjo da ne yare na o yare da bi on yare wako hospital COVID doctor ahwe wadwum ahwe bibia ende min COVID ojidi se wo na tete wo ayebeye o kire number ma me nam troy ya wona mamenyi anu ansa so was it to a year come yem fa mama na mfle yem from mine so do de bayi ni ma ono wona se wo na da amfo mi fan se wo free me kuru ni kuro mu ho se se bia me ka se me kire mu se na bia anya no kura mo fele si ni so sa na me kire na de wo no na tete no se wa me ho se na me ka se mi no se mfe ni oba kire de oba kire ma kire ami mi se wo yare sa na mu no ya na yare yare nya yare da se yare anka me kra ne nkosa
na se yanko fro bi ne musa ne se ono ade woda ohu wo no se me ba no ho ye se yes be busa no mba na me fa da no so no me nya no sa na me kire me nya papa no asemo ka menti ase una wo tete na se be yi ne so se yanko busa obi de ne yanko busa no mate ozi mate wote ne sai wote ne sai o se me na ade ne ha me ya yo na se yanko busa obi e sa na oni ba ko ne da de bi da ni pa kon se mfe no nka de nche sada wa se bia me ba ha no man e bia be ka se ukuro mu ho no ana unim number sa na no wo kire sa se bia na odi fo we ba yesemu ye ko buso obi enye yi una se wo oda ye mo tete o uku shabe me na osi ukwan so mane o mo ne na ohu ade na ya kire ben udi wani hu no so da bi ye hu mu ade nipa na okubusa no wura hu mu ko ba ye ni bi muko atu okobi onkobi no se musa na de yin said that ono me ba ha no was bi ya me ba ha o ba ka se wana corona me empranya bi kuro de empanya pe yo mate kuro ni yemfa kuro ni ape yo mate da mate ohu bi ebe ifo ko so dance ni wa hen yesi woni dance ni chesem ye ebe ifo what be that na nipa o se enko busa ni enko busa nsan Did you say before? Ansata me kran de. Would you say we before? Oh, can be a co. Nti una ma wi ade na hu. Na ma wi a. E wi ana mani no, mani ni nyina sosoja. Una ma wi ade na hu. Se obi nya obi wo bi a hu no. Ka me na fa so hu. Se me wo ama me wo ani. Ka be na u fa so mu se we before. We should be for then just way before. So I went and Nima. Who dear? Now I don't so sure I own so who say when yet. Now come go me them good much on mechanic no be. Send me and I'm a cast at that before be na chance to dear day on the Maria. Na sense o dear. Aye, Mr. Goes a thousand, some thousand. Oh, Daniel. Na muni mai. A sense of dear. Me who dear me who say when ya who know and not dear me to me. Send a sense of dear. Who depends on before whom? Can I chess before? So when now? Who dear? Who say when yet so do anything? Who dear? Who so I so will be. How many of us who send the past message before? So which much will be on near. Which might be on near. Aye. Sir, which might be our noony beer, or car, one won't who. What I said, David and Tina who send the panel, or baby. We see, I'm a dear. Medium would be intended, my whom so will be signed or bit. But there was in the past message before. So who know? Down. That's a woman grows in the panto. So, before be a chance with your number we are any day. A sense of the end, mean. Then you only before. I know Yari. And when you before, if I told me, my Negasa. And I does and come a carano dear. 10 be a meda, said Beman Crohan. Monsieur defocus the Gemfi. Say, Papa, you will defampa. Once be a Rosie Danicum, your Roman father. You ought to say what to say, what to say. Oh, I am pa. So search in Padia and I am your Roman father. Then you pony by four on the Madina. In the answer, Tija, or in Tinante, or your dame. I do a hand with whom so the Tinante. You and so what shall we say? I saw when you know. Or shall say, so what shall I? So I knew who I saw Corana or who any. So money she has money she and then who know. Oh, shall know shower not money she. I'm going to be trouble. And you may buy you with your more grandpa. This would defocus just 15,000 or so. And you may buy you with your more grandpa. Yako is a baby bush go. Dory, when I'm trying to Nasa,
ama akura ya eshi enwure ba yewe de mu owure papa Yes, well, from Mecca and Kamanu, they are possible. Ami herbal mixture. Immune booster will be here. What do you fucking see? AG Enterprise. One Amodia. Diaba Jasus Obia Enumbi. What did mensa immune booster? Me pacho here. A good typhoid, fever, a yifri hop, and see Yadia, Nina Boapa, Runa to a shabby precope. The Kenyan come up a pennyphone de. Modia Hung say yes with the virus BSO, Arabia Estronom, Modia Fina Quay, Sakasa Uncomaba form, immune system of more, a Socope Ami Heba mixture, a boost to immune system, no Janso Peme. To me, come from Obia, fight infection, beer, virus, beer, antibo COVID, a crack estro, Ami Heba mixture. KNG Danny Heba, Emrum Apidang, Misty, Danny Farmer, my brother, Chronom, Smart Heba, Obuase, Tua Petigana, Fanangina, Kumasi, KJTia, Namia Hudonina, Sabekabi, Ubuhum MM19, Emrum, Ben Danny Farmer, and that's a Fema House. KJTia, any opportunity, Bank Lady and Shenmu, for 0244 242 545 0244 242 545 and at 0208 172 248 03220 297 70. Ami Heba Mesha Adansie Kai Nukretrodo Ami Heba Mesha Ahwadi Mensa Ahwadi Ede Ami Heba Mesha Ahwadi Mensa Jesse one num Ami Heba Mesha na make from war Timalak who kajma who kwasori ebi ekobiano esokojo nioma ahodo e wo Timalak asweye koye papa nioma ni koye madago no so na magiatumu to bia enhye no so se okeshi bia no eseko Timalak na esiesi kama ye wo GTB no amye na tomia new style Dimas Binta high target polish cotton lay shoe bags ahodo ni na Timalak asweye na esoko oto de fit 300 de kona e de obi fie na ma mo piafo Timalak or Hinsa Bonsum, Pentecost Street, and the alphabet, the Wabrusa Chrome, or Bieno Edwada Ecosimida, and upon on Sonifacosi, no Sena Timalak upon 0249 013 177 0249 013 177 Timalak, home of quality and affordable fabrics and accessories. Dawood Heba Hospital. Panikasi na di Dawood 360 aba jaso obia numbio oba fa 80 bra bema fa 80 ka hon 360 obia nsi obia be ko yepa manager babusuanum postmortem chese aware for tab bieje eta assist repair so mbieja pa me se ko diagnose majatum aware for na do for stress repair no so mbieja papa Jabi don't find your grow. Hey, and some bija. They be home in city. And it's a 360 inches of one 360. The Yasam Kitwa, and it's a bathroom, it's a kitchen, it's a living room. Maybe a home bija rough. I mean, 360 down or 360 capsules. Register. Umuja Intimini nazo papa. We hear Dawood 360 capsules. Dawood ointment. Wachikas wachibramo. Could go. Enkoye uhia ointment na dia massage e bia awie peyo but obia shadow say offer fura onka ho o ma koda no fo a onso enumbi unu fie dumi ensan pa stay away e pa misty calling like that farmer may and smart here to apeti Ghana for na 360 capsules ni Dawood ointment American for media. Did you go to impress 0241 244012 0241 244012 0208 681717 Kennedy Digital Satellite a crazy promo with the crazy ampa the bia ya tete so otobia na ya kukuru ba ko dia to so oto 10 ya ma 10 for free ya beto bia no the be to so so auto 20 kura ya ma 20 free Koye Kennedy and it's saying 55 4 smart Android TV and a 3,000 is a 2,499 and about quite free. A partition say high quality digital satellite TV and also 50 inches no 1,799 43 inches at 299 43 inches at 999 24 at 499 19 inches at 349 and a 17 and so year 299 tabletop fridge 549 double door 749 Kennedy Adeng buy 10 get 10 free buy one get one free Kennedy Nyagopo Insha well first floor Family Plaza Adum store number 21 22 Nwakabum Edijuma Patasi Main Street Police Depot
Adom House baako so honom and afi enkran so new branch no ewo Wager enkran Wager old barrier traffic light Kennedy Zifra na numeri 0244 385 128 and 0207 65 3031. Vema Plus Limited Prostavite capsules aye omsano adwuma dem a odwonso oteya ochimsa bi ma na aisa yetan mu apai mienu oda odwonso be se empredu na se na de achi apacho enkoye o prostate de ho yaka etu hia Prostavite capsules Edge drive dravu ye maybe homa de be ma na eferima ohwe ni nuasin trase I say don't reach it no apacho enkoye kra Aden unso agina Edge drive a travel kama man fifty home a budget mapa siade na yefri ho if Vema Plus Limited Edge drive na Prostavite capsules na make for more Fredimans KO Colinac Misty have me pharmacy bia herbal shop okwa bodin Benjamin Wanum bi na menyina wajira na super sanse yade abu ebe Kenya na bia awie yo ewa busuanum ewa wade num 0244 370702 0244 370702 Vema Plus number no Angel Dominion International sorry hold my copy odi for Joseph Mensah akofa Angel Protection Oil some 9123 about Jaso Cynthia say ubini say mpatuwo yifre busuanum yare crown crow ipachebetu ase warim sensebesi no efim na tobe wan hinasa spiritual attack according to Okwensya modi akope bi mebo apa ope favor some 23 na so koto brush Nhyira FM checkpoint ebi honom Germany Frankfurt no afia Peter Osemensa US Virginia Roxy ho London Mitcham CR for no afia lady Perry Street 919000 Gent Isaac Yaboate and so honom odi for Joseph Mensah tansi yadwuma Ejuada any brother ewo etimetim tabun bola junction nka Amasama Stadium Jarvis onso and also Yawada and Amemeda Nkoko Trado Salvation School and also eye kwesire bia Joseph Mensah number 055 44 77959 055 44 77959 0504 6041 2 Power Specialist Herbal Clinic. Yaribia last stop anyone as we do a massage physio costo. Yaribia to us here, yes, a brabra so herbatin herbal powder and mixture ayon sano juma, a Kenyan come up a moja naso, unkoma a week to a monyo and go ye uhia herbatin herbal powder any mixture. Kofke herbal mixture and a yamowa. Kodano ukobo say pelms coronavirus. Miss Montidia. Obo say ukolasi coronavirus. Nkolada hadrepa. DSL kope kofke herbal mixture ne tu asie. Na fe jirika jiri ubejina sopa abojuma dema obana mama piafo. Adecha ufu bambala na mpoke usika bie nim. Eje tuato. Ade ya malamix entuntumayo wako dagu no sumuja doctor say ampa e 3D malaria na eteti wo. Ade ya malamix fatone kano wonum betoso ma watimi atibiadi ibacho onigide onimpna esekuridio Power Specialist Restaurant aduane ko ye aduane bia bi horom event ben atuo modiane ko no munye aduane mawo chance aduane no power mi ye pa edu weekend a special tours of mutu abiteni nyina ebi honom and na fe so me kan so me kuma si atonso fe yase Jasbo filling station fe anim ho na me kan fe 0244 544422 0244 544422 0200 3831 Odi for Samuel Power Ministry akwanche papa odu on mo ahwe no hwe so no kan sem ho do kiro omo akwancha enche na ahya se eye adwuma mi so me kan che se hobi atu bia na mane bia won bia no bra no mo akwancha enso form na ahya se eye adwuma ewo Kumasi mention traffic light Jaba family house bambo na opa ko masem ko yia wari sem ko yia mo na tun ben intentem ya rebi na titi wo betu asia ma one time quick sanso mo akwancha enche na ahya se eye adwuma obi se mensa ba ewo asokori mampon raban che ope na be musa mens no kwaji wadro odi4 say otanse counseling ya joda ekosimida anopa no nsia ne fa ekosi ewia no miensa na odi4 Samuel Lapon adwumani ni nkomo mo akwankyere no 0504 588454 0508 588454 0504 588454 and 0578 405519 0578 40
5519. Franco, your koto phones, the computers, the accessories, akahodia, a Franco Aswene Circle. Phones your Samsung, Nokia, Itel, Techno, Infinix, Huawei, Alcatel, Apple, Ninabiho. Satellite TV, Zenix, Abed Nafi, Asano, Ninabiho. Hard drive, Transcend, Toshiba, Seagate memory card, pen drive, span watches, Nina Aswe, accessories, Sumwa. They can be an Esoko Franco Aswene to be branches near Bakubaku 6, Adumbabu Bazaar, Ufenako, Ajaba House. Adum Infanako YFM office, Melcom Sherimu, Prudential Bag Sherimu, Kufo Clinic Sherimu, Keo Morocco, Infanako MTN office. Kota de Fiano Panon du Kuseviano Mienu or more t-shirt, F. Payatronim Franco. And you need only common Chako business, it was 0245 316969, 0245 316969, 0560 684147, 050153 8602. India spiritual doctor prayer and healing palace. Wala won't mean Casana say won't mean Nantia, a Yauma woo, as your from Ato, Mondianaco, Bunya and Tafo, Ahina Sawati. Yuzukrubu de Wagini and yet a big one Masi, Cononian through so. Promise and fail, Sanum Galamse for Muntomricanamco, Warim Sensonina to us here. Love me alone, Obana, the Manabedon, Nobia and Kamunde Beada. Ahimako Cobin 80 Moon signboard Nipansa are them, Yajma Yawada, if you're the Miminida and a Questiada. Pusahmanu India spiritual doctor in income was 0240 553682 0240 553682 0208 297 825 0208 297 825. Odi for Kingsley Jamfi, the power man, Bible, no for a chance. Mammy and Pastor Bay4. And I yare no yare no betty na nyumre is adena pay do the man one nan hotono say be yesu dia ene ye odi for the chirebe be ko ne fie na su kunu so ye no no anka so wonsema we na fe me ko keviat aseye odi for his the jamfi the power man Bible no kwa for me makwaba e jare gon odi for na mpom nyame na dom na mo so ene ahodini ni honen so bende e nyame ase no anka 2 seconds kam ko e oh kabati anse kwa me gon ne so dawo no tim keja. Oh, I want to go from the same boat. Yeah, Budgema. Yeah. What for? Yeah. Mammy, I said, what you did? Now, when any more? You buy me when you say, I throw a war, neighbor you on a muscle, say, in Chateau, say, no cray, and then Miami de Mafa. The moon or deep for our diagnosis some. Okay. TM, a crime, and why post mortem was some whim. Yet you. Okay. And your Ebeshe say in your banner, some more cano, say, Binyana dreaming number of us, and I be in a Hannah. Na se tumi bi so hana se dodi kan kan na se no krese tumi bi so hana na ya fa kwan be fa so a be ma na de ne ho ko so no ntini o menu ba wudin no a chobla amde adwo anyamsem ai anu odin nyamsem on de be yenam nyamsem de nka kotu baba no kwa fo adwo anyamsem ne nsem o ke kan so be ye na bonye tumi bi no no krese wonye tumi bi a aye be ye bia enko ni fa so se na adwene enye no de kasa enko bonkum so tentem se no kwese enu be wonya be ye tumi bi enko bonkum so se na adwene no de kasa enko ni fa so tentem bibi hano yeah bi hano ada go ye hwehwe se odi oso hu ohia obi a obehu se nipa no be ye ana odi nani hu because we otimi nya tumi no na won share da initiative no won share da hu ade but obo ho na ne kra no sorry timi ko ede but won share da nya powers ankasa a won watimi de ne ho misia no kra se wo ye man sa ade ni bia okay eno de a kire se ye man bi but de be si hu se de o ka se wo share obi a wo hu ni ade na wo ani na bi ko so no as at sanso a na ye hu amino go afo yenu abe se tumi no wanya bia wo didi dwuma wo timi di kum ni pa timi di bone enko ni fa so ni se tumi ni bia enko bonkum so tentem o tumi a odidi bone be yi bi a odidi bone kum nipa ana wotimi de ye de opa enko nifa so ni bia enko bonkum so tentem enti ohu be ifo ohu enko nifa so ohu enko bonkum so tentem ada no kreso bitimi fande ne sore a enko nifa so tentem e gon de omnu no won hye de hu ade won hye de batade ne ha no ni sa tumi de oho but we need to me se wotimi ekwo tu ana wo obana ni age so o ma mi anya baye ye onim diako odi fo nsem wo ensem bia esunsun ma no odin bibire nso wo sa ha no obi was me bayfo
Nanso me kwatu nanso me hu sa ne ma ne ho. Dey na friday. The woman say be ye ni dey wo bi a wo hu se wanya. No matter how be hu se wanya. But ahoden a say ye ko dwabo. Ye ko winam e meeting bi no. Wo hu se wo ko bi. Ba wo dey no be sa asendaye. Ade na ekoso. Wa utimi hu no ni paduam se wonna ho. So da se obi ya minti manche wo da. But me say susumi na image ya be gina wo dem but one kasa pese wo bi wa no. Na wo tiem. Na wo ka wo kasa na wo ka so masini but wontimi enye sa ade no. Edu bon sa ade na ma wo so de wo ko but wontimi hu se me ne obenten asa dwumadi na kasa na wo ebie wani no. Ye mie wani. Asa so obi wo sunsumu na se wo no beda na obi wo fie eyo maame o papa hu nipa. Na so wari sunsun no no woda onfa na nim mada ubon sa de ne woda but hu nipa potie wo no woda sa na ne tie ebe ma wo so de wo ko but wo hye de hu de wo pese wo ye but ade de hu se woni ho hu se wo ko on sa de american so experience bi abehu sa de de hu se e ko so pa but wontimi hu ade potie wontimi fa on so ade ni mu wontimi hu se jani ne e ka hyem se ebe no anam but ade ne wekew eno ho enti tumi no ho no ma ebi ho no ma ye levels ansa na wonya se ye bi wani omdo mu besie omba se wifo omdo boko daim ombe sa to the time ombe hu se sie de etime bie wani ma hu ade a wonkoka ne ya po ano ansa ne bie wani ma hu se me na mbe fa wo eye wo nana eye wo fa eye wakonta eye wo se wa me na mbe fa do ko adidi afina ne be che obeyi ni mutumi ba be ye ndo be kenya no true dream ansa na physical na pie nti wo ho no mo sa se de ma obi a na wo hu sa ade ne ye adwuma ba na wo hu se wo bi ba de ya be hu se wo nya bibisa ebi efie nkomia ebi ya bosom ebi ye gina ye ne sa ne mo no titamanfo ma ne mema nyina nya gito ebi bre papa ona bra bo enkoye me ba ne to sisi ananso akirem no nkan fa special no wo te Ewiase Mu Nsem ye fa mi gong say ya malaria fever wadura ne nya dua heba Mr. Ebusuafo Nhyira passport nie on Nhyira 104.5 FM so your friend Moses and Tribunefo obetima from PJ Mose Monday to Friday 9:30 a.m. to 12 noon Saturday from 9 a.m. to 12 noon yetenase Ewiase Mu Nsem ye hinta enuanom ene ye deba enya me nko na me deba the effervescent ayala wa ha de Nicholas aneke kan nwa kakra because okasa nsefan enka me express obohu bom na ono no I am more in-depth analysis than say fan bibeka say oh me who say top players be the most experienced heavy Clemente so ha me did so bia Chelsea last season and I can repeatedly time with that number ha say Chelsea basically problem was the defense the other time I make about goals almost share about as many as best 60 goals considering close to about 50 we have goal difference just a little over 15 and Nuhu Adams African football expert over the weekend ana South Africa leg no timi ba na we on say COVID-19 breaks nearby no mo breaky leg no for close to 3 months and almost resume no na Kaizer Chiefs LED Mamelodi Sundowns 15 points and in 379 days and na Kaizer Chiefs are that role as leaders of South Africa league no e ba man no dia Gabi Turam, the foreigner. Well, okay, Nhyira 104.5 FM SO enye. Ebra so ye rem kakra na fe ya kontrol farmer so. Efisem so Chanso and Richardo and to Ekramu. Health about management and so et me etna say na omuchia ayakata. Bomo so omu manager na say agenta. Wono na epe abrante fan say Kofi Koji na cheso no so wuramu and so obo ayakata. Ekobase opa ko kansie mu nsem de enkansuo da ene de akansuo kuma bi ene se de beti acheche nsem no yi a ene woni yan hwimbom e wo Nhyira passports on Nhyira 104.5 FM. Niamfa the best in sports Nhyira. Marcus, never leave in vain. Never. Marcus, never leave in vain. Yeah, man. Say open information, football. Just say information via open information, football. Won't say. Abrabo won't say via. Call Nhyira for no. On Facebook, Nhyira 104.5
FM, Twitter at Nhyira 104.5 FM, Instagram at Nhyira 104.5 FM. Epanisa upe abrabo mu nsem Ewiase Nsem atia hu ahwe sports nese wako eye Nhyira omo a page or more fireman media today uja Marcus never leave in vain. Never Marcus never leave in vain. Yeah man, say upe information football just say information via upe information football Nsem abrabo Nsem bia call Nhyira for no on Facebook Nhyira 104.5 FM, Twitter at Nhyira 104.5 FM, Instagram at Nhyira 104.5 FM. Epanisa upe abrabo mu nsem Ewiase Nsem atia hu ahwe sports nese wako eye Nhyira omo a page or more fireman media today uja Marcus never leave in vain. Never Marcus never leave in vain. Yeah man. Pakumasido and Pakumasida, Nhyira 104.5 FM, one number one account radio station, and a Royal Care Clinic. I can't check a Royal Care Clinic. I go for Pakum capsules, a meme grab a swimming cancer, and perhaps to say, no, I say, there was sitting in I did you. Yes, oh, Yana saw before phone. No more with your videos, Mabako, Asamiako, 0548 356220, 0548 356220. No idea dance here. A pen of a blue. A young tour, and I said, who the bed? And I saw the anybody arrange them up for Pakum capsules. We are weighing in area, a Chedian dorsal, a Chedian will be a flash screen TV, tabletop fridge, fan, iron, kettle, blender, mobile phones, multi TV digibos, and in a dish anchors account. Now, what are you weighing in area? Chedia will be brained blow. Yes, so you answer what I send the video. I call 0548 356220. And more rain says, my back, Pakum capsules, Mimpo, and a mini. It's here for Yamjana Bibrina, among Funim Pa from Kwamesa. Among for the from Nana Kufado. Pakumia Kutami, Massa, Seme Shiana, Nakamiangasano, a WJ de Bifami Papa. In Yanum, Mushe Due Kutami, your friend Yagro, what Ocean say? Bibia, Wangasawa, Ocean say, Target Tibia and your target Tibia. Pakum Due Kutami, Samu. Obianko Pabinto, pharmacist, even Uko NS Camis, Bepia Ubedra, who say Upe, a WJ Edrubiangasano. Massa, men nadao, men friend Yagro, no di Jagra, Massa, a man on back shit you, sir. So 1 years or so, Omus songs who Bema way, she knew. And I think one Gazano, share a drawway, Pack Kubuna. Massa, the beer woman, a man's who near Camfo. Ago, good people of Ghana, here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin immediately you cough into it and wash your hands with soap and the running water. Avoid shaking hands and use sanitizers as often as you can. Signs and symptoms of coronavirus include fever, cough, sneezing, and difficulty in breathing. Should you experience any of these, or for more inquiries, please contact 0558 439 868. That's 0558 439 868. Or call 0509
497-700. That's 0509-497-700. Remember to always wash your hands with soap and running water. This message is brought to you by the Ministry of Health, the Ghana Health Service, and partners. Ago, good people. Sen misraw asusuno to ba otim kwa de nesben asusuno na meka mfo dia ma ns chemist ena dia badwa so misraw abofra onya mfihia mienu de mema no nesben asusuno no domino eba powder odwa so mo dia na man san kabesan se onya bia covid bremu one ne to kwanta wa pai ona na ofie diabetes stroke prostate onam yawo anana chika zaye ne ya bomodia na pe domino eba powder anopa guna intushim guna enwumere obeda guna saa no ho ato no asaf market ubenya bia to akwa konongo adansi atokwa eni adubiase Nhyira FM security checkpoint enso benya biato na afo ko offense tepa god so bibia ni na afiasen fosu 0209 949215 0209 949215 Naka pharmaceutical na de Nakiman abedwa so bi ni abema nunum bi na enu akagiramu sanso so na onunum bia wankase wankeka ompem be koso sanso na nam yade bia abema wanya bia Nakiman na mekamfo dia ma Nakiman so ono ma menu ma no so munya bia ensebom ha nyina na afei chese wankase ma osiesie umbo 442 e de kompaso e basa agudie no na wate de low libido na chese watenka na kodi akire Naki woman e no ba mekamfo dia ma Nakapen enso so blood pressure betu ase sanso na moja ne bedi afrisani ye pa diabetes na edunya e Nabita capsules e na mekamfo e dia ma sanso na basa wankasa blood sugar level no e de ne to ne level wankasa na nyama atoto na akwem sanso e na Nako capsules mekamfo dia ma sade agini pedua na boso so basa wankasa enema etu betwa de amasanso na moja ni afisane ye aduane ne kra se be ya ne yam no bekoyie na afei moja na tentam dia fani pedua nu na di afisane ye no so Nako capsules na mekamfo dia ma wo penido sopo Garrison pharmacy sanso na Costa pharmacy Kejetia Lancer chemist na Samen Heba Obuase Dani Heba Mrom Kolinak Heba Ashtown ana pharmaceutical shop bia na Heba shop bowra ho benya Naka pharmaceutical omuno bi nchemu bia 0279 586531 0279 586531 multimedia page force yan kan chem so modam wase nyame hia mo 25 years in media my ade nyamo a nanke wa hefa nyame enkoso no hia mo go 20 hia ne multimedia platform aka ni nyina na na ya bi se men kan chew se wo sere wada e bia ya bodu ya wo fo edose ntintira ba bia utire tumi kanabra no wonane mawo enu achi upesika opa adwuma wo nkrata sem wa waresem bibia abaifo didi wonsem fari nyina beda su kwabere suruje e wa aguna samai wa wo chi ba bia enye no na otwe bia nipa duo no kwahye botena na boa ye sikase enche no isi tam na obutuma de lele o wa aguna samai bofuka e wo kumase udru ye Kejetia ubenya ka no bia to Dr. Mensa enso aso ye ebi e wo hono na afu frɛ jeso ne mpatamu a ufaka na ojeso a wo kwa aguna samai na ye bi na omo frɛ no 0557 667 510 0557 667 510 ana say wa Ghana here no afre 024313 4535 024313 4535 na no twetwe nkomo Agent Avenue Ventures na mekamfo dia mo bibia o pass asia to pefia to pedan han ni nyina no Agent Avenue Ventures ena o so do ani kire sanso so ena fi so betu foundation kosi so obebo dan so say tile na so bono plumbing waka de ne painting design na hodo se be yankania be bafie me electrification wonso nyina fakodan no danse de me ka de ne megade me so danse de wankasa nyema betoto na akwam Agent Avenue Ventures ena mekamfo e de ama me so ye kira kwan e Obuokrom Estate A line ye wa baase enchemu bia tradem de ama isu nyina no afre 0243661708 0243661708 Laws in the Bar Clinic Father Roma okofa law care measure de abagonoria ne syphilis obabu ohun afefe na nso se bi kona yo mu agya mu nyenyenyenyenyenyenyenye ayense mampum ayo ho hyen zu bi mu a awe ho nko a kona kope law care measure na entuase be ma so be ma no be okuruma mu ada pipeline na ese chimpin enu achu ye be ma na be ma no ayemre ese entimi nyina so ye ukwa ya na akwa ana hia ne hia ye piece se cigarette ya twamana ka piece no ni nyina onya delay man capsules
etu ase one time na fo abodwo ma yere fili uwi akopɛ Lawson herbal mixture eno si obi ahotutuo fibroid na ha wo kuku ana menstrual pains malaria bomodia na kopɛ Lawson herbal mixture na entutu ase pharmacy ne herbal shops bi e pɛ wo no ebi e wo ho frɛ 0242 133577 0242 133577 na no makasa Agbeve Herbal Hospital me kan for dia ma free 3 news ko sin wo yere so yade bia hinta bia me se wo dia nanti acha Agbeve Hospital na me kan for e dia ma wo di mona soap and cream e dia badwa so a wonya samna ni dware na ti nkunu bo a wankasa honam kankan e betu ase sanso na nantema propro nyina ni nyina betu ase e dia ma sanso so e no anum ato antiminti binya Agbeve tonic cocoa e betu ase sanso e na wankasa otimu se nsabuo mu haw oba wo se otiyaw e wo wankasa oni padua obabu okro se otiwo hu se bibi ni nam yam nyame abodiem se bibia nam yam fibroid na ebo nka Agbeve tonic na metimi akamfo ediamao na nso niam atoto na Agbeve bam so honam ya nyina betu ase waposo ye nyina wo ye adwumaden amsrew wapon a wokode Agbeve bam na wo se otebo ade enchi no na we sai siuda dem na akobo adwumaden timi srew Agbeve Herbal Hospital bowura ho na yade bia hintani padua ntimi mu amsrew ye kira kwan ewo eye adakoja achi ye ne kwa mo hina mfie no edi animhwe sanso na enkranso so ye osotium last stop enchiremu bia no no afre Agbeve Herbal Hospital pen for 0246 595256 0246 595256 ya kodwa so kwa ka chom se mo abadwa so amanfo nyina edibiere no na wo pe o mo dada na wodirenye Udias ya sabosia and the diegu na gare papobi on gare kusku na ya sono gare nsu ya ya se friend gare ku akese ni aso ya gene sa na mu abane biti enye de nso ni aprinte na yi no wo hwe diegu na ne fefefefe nso nye de mu abadwa so amanse age atum ye ba akopɛ food lover special fragrance rice yes no a wo de nya bi na wa wo no na atika ko de ampa emu die me feel sisansa no na di food lover special fragrance rice mu abadwa so bi edibie eno no Steve Venture said the Zahara Mr. Zahara G capsules na Zahara Man capsules abegya so mesrew himpo do advance na ntentunya Zahara Mr. na dia kan Zahara G capsules we basa enam yade biada etu ase mesrew say gonorrhea syphilis odepo candidiasis ana ulcer wo de kan Zahara Mr. Zahara G capsules boom ebetu ase enam yade bia menua ba wankasa wo tenka bone esubone bi gugu be ma oyi be ma nto nsem wa atu se honya akono sansan okrokro bi na tutu mu amesrew Zahara Mr. Zahara G capsules enam yade bia awe sanso na bema wankasa won keka ewo fom edro we de miankasa masoma hwe ma jatum se nyame ye masalutu adro pa basa na nya bi nonuma oba ukru wantwala be kra wa utua wa makomo didi peche Zahara Man capsules basa ejina so yire nche nsuo 34 bucket na amaso mabu be tiase Zahara Man capsules menu abema nonum bi na enema ntoto na akwam kiremu bia opese onya etra we so Garistic Ventures in penny for 0246 3483 34 0246 3483 Alaska Star Enterprise na mdu adre honey Ghana's #1 so distributors a watch say but say wallpapers e kama e ho na so do ani kire yenko baby a akoto wallpapers o mo no koto free Alaska ho ntiada na ne wonko baby a de nanka say ye to fidi no enti ho no fofofo na ye de fedi ni bi Alaska Star Enterprise radio stations pubs hotels restaurants any enyumeku ahodo a mo pese mo ye wallpapers original one no Alaska Star Enterprise and e be come for mo wo o kuma say edum wone boss FM ne dinhwe ani mu sa na oben Prudential Plaza na wudru nkranso so a Tipton Lane second mall chen hwa ne number ne 0554 114878 0554 114878 na wone Alaska Star Enterprise atwetwe enkommo Kwame yanko ina yensa me da se mini odifo kinse jamfi sorry so odifo me sam akwaba yo jade gon odifo na me kan se do na bi ye fie nkonya abonsum ginaye e manima wo sa ha no pa come na faso a wo odifo utu ase the woman say nyankopon frɛ obi a no de wakade aka ho esan say erade frɛ Moses no according to Genesis chapter 14 no 13-14 o say okono de bibi kan ho say on fanko Israel free nkwaso mu na erade de poma bi kura Moses to ka che Moses se okọ na se Pharaoh ohene Pharaoh de ne poma ne to no da no wo so fa de ne to da no sa poma kura ya so dura pokokọ no so de hwe aponu mu pie mie no eti onyankopon de bibi kura woni pa difo bi a kire ne de omfanye beboa no ti sa kan de we sa ginaye bosom
efie to me ensuo to me be ye ni saa ne maka breche honhom nyina ba ye waka de awurade de asoma ye ne bi ni attempts aye ne wisu bi se odum just spiritual soup and cream and oil any attempts aye wisu ye niema ye wo ene hoden nyame de ama ye Holy Ghost spirit na tie mu am ye mu ye du esine obi a woni honhom na obi a wonye nyankopon ba na obi obonsam afa ne no nim no de ma one no ahyenso da montem saa de na wotim de boa obi a oha onam pochiri mamane mu na so timi de gye no firi oha ne amane mu de ya ba ne sei na eye niam nyame de ama ye tumi nyame de ama ye ne de omonefo ne nwuma so because ye de twere yare atu obi so Yesu gya na suafo no a wo montimi ansa no Yesu ba asem okache suafo no se enkosi da ben na mbetimi asa de wi na sa de wi na de ban no gisa akonche ne mpaebo no enye se wonipa woti wono mo na wadidi ana wanidi ben nenso na miensa na mienu ena kyerese wo ye fasting there bi na Yesu pese wo kyerese onipa biansa na betima tia honhom emu oduru na ne ho odin no gisa wo build wo so Jesus sunsum na ati wo mu no ma ne ye din ena nipa bia ye fasting o ma ne honhom na ye din o de build ne kra e decide na Yesu kan kra emu odin ho ena mpabo asem so no woka no woka ehyiamudi ani nyankopɔn kuta hodi o se woti nyame ne o so timi nyame kasa na woti medi obonefo ne nyuma so enti ahode we ya ye wo no ena mi etimi di breki enema Ephesians chapter 6 verse number 12 o se nya ni moja ene honam ena enya yani wi mo tumfo mpanini akabreche adamoni abayidom susu mogina tufo sa nyuma we no wo ahoden wo nyame mu a wo betimi de adi so agese awurade adika initiate wo ma otumi a ebru tumi nyina so ena betimi de adi so enti tumi a awurade armaye no ena ma etimi gina wo se osofo nyame ba nyame akoa nyame somafo ne etimi didi nyame ma so ti nyame soma obi a de gon ma wo ade a wodi eya hyenso de bible ne nsafo amede ye no eya hyenso de nyame de asoma me Oma Mose poma, oma difo bebre, Elisha ni Elijah, oma ni ngusuo, oma Paul handkerchief, so mfanye ni nyuba. Suma obi a wado di kuta obetim di adon. Didagon, sa ne ma we kuta ye de, sa problem we bi ba nyame asoma ye be jo. Ochna ejom nyina ejitwi no ba aye mampontin Government Hospital chidope no be shiao nzeme na akacho ya meka cho mo na so se de gon me de na bi si won mo se yem fa ntwenya me anim na no ye hyase abanada okuwa de ya wada ene na ifia de ye china no last day 4 days revival ya kwanche ne mpaebo na de gi ahode afiri nyame ho de nipa free bebre frachiri de benche ya begu mamponte ano ohye program na china ye boja ye enti obi bia wutie me esansa akokɔ bia kɔ obua oguru no kosu ya ho obeso anasa abo bia ne ne din bia no wo ne magu na akɔ ho a na ne aye din the moment ya boban anasa ya age mmere ne abo kuku anasa ya bo guru wa ne de ma gumu no ekirese jataburu wa ye ni abre te honhom na sɔre sene kane de no enti yakɔ ahomegye anasa akɔ kine kɔma bai ekira last day wo yare wo adwuma nye wo ye bibie nye yi wo awura ho wo fie wo ahomani ni wanya wo abusum di woso wo agina ye wo fie wo abaye bi di woso wodua bibia nso aba homoni ni wodi ase program ye akina yi de minim say wo te yenka bebre na bia na adwuma bi age wo boso akina wo ya ban dwuma wo ya adwuma bi e de age wo boso akina de last day sreda na akina ni minhia mamponte na adanse be koso akina no fa woni be pa na betie e bia na wonte ana wonhunu ye bible no kwa for prophet in Jefia me wo mamponte hospital na chime program kese na me kan ho asem no akina na eba na wie na eniema ekoso mamponte no eswani nso ka che obi aba oregon minim se wode dance e na beko because bible said ni otwa nyankopon nim no onya hoden foforo na wotuti sa no makore na wo mreda na obese duase subontene ho na hahare mpo no obeso aba e woni beremu obi biara wonya wotwen wo sa program mu na obi biara so obeba china de ne ho abenum bi no as pabo no kwa wie na obede ne ho enti so obi baby na se wo pese wo frame ya de go mama ne number yi prophet kizija fi bible no kwa wo pese no me hie kira mamponti dwumadi kese no so a me number is 0243 99 97 96 0243 99 97 96 and 0500 550 222 0500 550 222 and adwumadi nyina so ekoso Kings TV live we TV screen any ana TV nani a we say numbers ne gu TV na say tworo numbers da make kan nyina egu ase fa mo nso mo hwem YouTube no betima hwem prophet Kingsley Jemfi me line so YouTube ana Kings TV line so straight ana Nhyira online so betima hwem so numbers na make kan say gu TV nani e wo Nhyira line so number ne 0556
Abroche phone 0556 94 90 87. I know your WhatsApp line 0556 94 90 87 and 0243 99 97 96. Last number is 0547 520 317 0547 520 317. Wachina dwumadi na ekoso mamponte ne paibo kase ne akwankyene nyuma na yeye no ehɔ na nisuade hu ne hintasem bede de ayaresa be ye adwuma problem bia ne homoni nyuma nyina bebe wie nti wachina fa ho hye dwumadi no na wo se de oba no nko ne sa da de gon miniso bi bia be ye nhyira Odifo medase na mi admo china ndi twi na aba na we hebe koso na etumi aka ho asema Country Herbal Center hon makodri ya Country Herbal mixture stomach also to us here onum na to atwa bi menstrual problems the free or typhoid onsumukra hepatitis every 5 days non one bottle for 3 months and one we Country Herbal can mixture so odepo atete my gonorrhea syphilis to us here Country Herbal co na se ko ku wo menu uhia Country Herbal co mixture oni wisi twa bi pa mema ontumi nyina so abegina so rough bi on Country Herbal co make sure ye to apete Kumasi in Ghana for nyina on sabe kabi no numbe na me assessio a Country Herbal clinic ebo Kumasi Asafo Labor Runabout House of Fire and Anointing Ministry International odifo Elijah Poku Trasia ebacho ejetumisi modia ko hia no ye counseling nyame yaduma kwesiada be ya ene yawada na fe kwesiada na pana ngwachi ko sewia no mienu mamponte fade school junction hope na be odifo Elijah Opoku Victory Oil okodua jesa oil ne bi na ensenchene be sinya asem ketwa kunimdie nku a ebe de dru ufie for odifo Elijah Opoku 055 00 733 95 055 00 733 95 0240 96 7757. Grace Fighto Dr. Opoku diagnose ama solution na minia onso wajina so sanse yadi abupa Dr. Wabenti say Dr. PK Owusu infertility be manima muntumi wo mpacho mode na monko ojonson tentem o pelvic ayabasa oti ya o ayase insubone etagu be mani oba mutati ba rough no so enkoye fibroid ulcer hypertension diabetes oye hodma on asye Dr. PK Owusu say ni muku appointment ewo 0244 878431 0244878431 and 0208 0206 968694 0206 968694 oyajma ejoda ekopemnida anapa no so kosi no num no apon abrepo highways and kan odate fi ope and amaking free screening ekoso to bia emfa no ho enyimbi Dr. Mensa Dr. Wonder Dr. Miracle yaba ko na said if safen odifo chance was a cream is having a D4 what in his answer hoto Dr. Mensa who ye papa they say oyada ne eye obofo nti obia enhye no so nko no ntu yare ase Dr. Mensa asue ye and omnabra so tu ase ekwa emabio some red men return memory powder number 1 e wodwa so mpacha ona dia ba akoda hia pani hia obia nko gibi kotwi ini jita ponhwe ni mo boase kwa so hona Dr. Mensa na kotu yade ase fino 0245 958 768 0245 958 768 nke won sempi ka chemo na nso muntumi nsuani sese ya sorry so na di onso abeto aso keviat yako yebe na so the go ye ko edi mi se sadundu ya memenda ne kwesi adanyina mi ankasa menu aba Sara J o ma minimpo da form asisiriwa Lake Road yebe ba ne nyina abegya wa me nya abedwafo nyina ba de kwa kuma to yem me ba ka ate why Obiye. Medase. Odifo yako. Dago said the watch mama kwa ka said me kasa bebre. Se dodo adwa ba ko fo ntana so. E di number na me di tudwa biem se Ghana fo mobile no mo fa no mo musa ba bi o so musi. Onomra. Number na 0243 99 97 96 0243 99 97 96 and 0547 520 317 Bible no phone number 0547 520 317 and 0500 550 222 0500 550 222 abroche phone muntie ni akonto phone muntie ni we WhatsApp line no answer WhatsApp why audio and our test na we aba 0556 94 90 87 0556
949087. Prophet Kingsley Jemfi Babu no kwa for Mamponte Government Hospital. Obetimi so ahwe me life our Kings TV abrebia said the Nhyira for the dwuma bomu no. Median Prophet Kingsley Jemfi Babu no kwa for. Onyame so bibia wotie. Onja onso said me kan okay on simple catch am na so muntimi so ante se nyame admo china beto aso. Yes so je King David aso na kodin komo Lion Age Clinic aso na kodin. Ense Jata Clinic no. Hey nya asem ketwa. Ense ahode abawie no. Eno ase ho to Lion pa. Lion. Ana ozo ye Lion. That's Ramete. That's Ramete. Microphone here, dear. Right. Let's go! Hey, tight. What would you be so many with him? Hey, your friend kind of question. Evangelist Michael, yeah. Bibi Bessie, Afimu. Bibi Bessie, Afimu. Nhyira bibebo, Afimu. Nhyira bibebo, Afimu. Somuji. Hey, tight. Bible say when man can't offer no, or say anybody has been. Never so be my papa and you. I feel you be so abrabo. I'm a one here every day. Many kunim afimu. Somebody say I receive it. Sika vivo. Yeah.